uretse abo mu muryango we n'ababanye nawe. Urupfu rwa Kobe Bryant rwarijije n'abatari bahura nawe batamuzi, gusa bamwemera nk'umwami wa basketball ku isi. Birushaho gushengura benshi bamaze kumva yuko yapfanye n'agakobwa ke gato k'imyaka 13. Ni urupfu rwababaje isi y'abakunda imikino muri rusange, n'abandi bazi yuko izina Kobe ari igitangaza muri basketball mu myaka 20 ishize. Rwababaje benshi mu bazi yuko ntawapfa gupfundura udushumi tw'inkweto ze, kugeza nubwo mu bihembo by'umuziki byatanzwe muri Amerika bya Grammy Awards, amafoto n'amavideo mato bya Kobe Bryant byazengurukaga kenshi kuri za screen buri kanya mu rwego rwo kumwunamira. Arenze kure kuba ikirangirire muri basketball, ahubwo yari igisobanuro cy'ijambo ikirangirire, nanone umunyabigwi. Kobe, umukire w'umusportif, ni inyenyeri yakundishije benshi umukino w'intoki ku mubumbe. Yapfuye ate? Yari mu ntoki. Ikaze muri iki kiganiro. Nitwa Gentile Deo Ntirenganya. Mbere y'urupfu rw'iki gihangange, amatsiko n'ishyushyu byari byinshi ku bihumbi by'abafana bari bateraniye Mamba Sports Academy, ikigo cye bwite kirimo ibibuga byinshi bya basketball, volleyball, tennis, handball n'ibindi byinshi by'imikino inyuranye ku rubyiruko n'abantu bakuru. Ibihumbi by'abantu byari bitegereje kuza kureba akana gato Gianna Maria Honore Bryant, umukobwa wa Kobe Bryant, ukuntu aza kudribura umupira wa basketball n'abandi bana bo mu kigero cye, ndetse na papa we Kobe Bryant atoza ikipe y'abana irimo n'umukobwa we. Ni umukino wagombaga kuba kuri iki cyumweru mu masaha y'igicamunsi, mu masaha y'umugoroba, ariko rwose abafana bari bakubise buzuye. Inkengero z'ikibuga abafana bari benshi bafite ibitambaro byanditseho The King Kobe. Nahabera imikino y'abana batoya b'abakire bafite abafana benshi muri Amerika. Gianna, umukobwa wa Kobe, yari kumwe n'inshuti ye magara yitwa Alisa Altobelli. Bari gukina uyu mukino w'abana. Kajugujugu barimo yari umutungo bwite wa Kobe Bryant. Yarasanzwe ayikoresha mu ngendo, ariko gake kuko ikoreshwa mu ngendo za hafi. Kobe n'abantu 9 bari kumwe mu ndege, bari bavuye Coto do Caza, agace kari mu rugo rwe i Los Angeles muri California, berekeza Newberry Park, naho ni muri California. Harimo nk'ibirometero 40 uvuye ku rugo rwa Kobe Bryant, ariko bakoreye impanuka i Calabasas nko ibirometero 30 uvuye aho bahagurukiye. Iperereza ry'ibanze ryagaragaje yuko indege ya Kobe yageze mu kirere, ihasanga ibicu byinshi biremereye cyane bifite ibara ry'umukara, kuko ubundi muri iyi minsi muri Amerika harakonje cyane, no kuvuga ko n'ikirere kidasa neza, ngo byatumye umupilote ananirwa gutwara iyi ndege, biza kubyara impanuka. Byabanje kuvuga yuko impanuka yaguyemo abantu 5, ariko ngo imibare ntabwo yari yemezwa n'urwego na rumwe mu zishinzwe ubutabazi, kuko zari zitaratandukanya neza imibiri y'abaguye mu ndege. Mu bandi bapfiriye muri iyi ndege barimo John Altobelli, ikirangire muri basketball, ubu ngubu yarasigaye ari umutoza. Yapfanye n'umugore we Kelly Altobelli n'agakobwa kabo gato ya Alisa Altobelli. Nakakubwiye n'agacuti magara kakani gakobwa gato Gianna, agakobwa ka Kobe Bryant bari bagiye gukirana uyu mukino. Harimo Christina Mauser, umukobwa umwe mu batoza bakomeye cyane bari kumwe na Kobe Bryant, n'abandi batandukanye. Umwe mu bantu babonye iyi kajugujugu igwa yabwiye CNN ati, "Jewe nabonye indege ikonkoboka mu kirere n'umuvuduko ntashobora gusobanura neza, n'umuvuduko ntabasha gupima. Yasenutse hasi imera nk'icukuye ubutaka, irangije irakongoka." Iyi ndege yashyize iherezo ku buzima bwa Kobe Bryant nabo bari kumwe, ngo yakozwe mu 1991 nk'uko bitangazwa n'ubuyobozi bwa Federal Aviation. Ikaba yari yanditse ku kigo cy'ubucuruzi cya Express Holding Corps, hagendewe ku makuru yatanzwe na FAA, Federal Aviation Authority. Ubuyobozi bw'indege za gisivili muri California bwemeje yuko burimo bufashwa na FBI mu iperereza ku cyaba cyateye iyi ndege guhanuka, ariko kugeza ubu ngubu ibicu byari biremereye mu kirere nibyo bitungwa gatoki ko byatwaye ubuzima bw'ikirangirire Kobe Bryant n'abandi bari kumwe. Inkuru y'impanuka ikimara kumenyekana, abana n'abantu bakuru bari muri iyi mikino yaberaga Mamba aho Kobe yaragiye, bahise bahagarika gukina, basuka amarira hasi, bapfukamishije amavi yabo ku bibuga byatunganyijwe na Kobe ubwe, hamwe n'abafana bari bagiye imikino bose baririra imiryango yose ipfiriye muri iyi ndege. Kobe Bryant yabaye umukinnyi udasanzwe mu myaka 20 akinira Los Angeles Lakers. Bamwitaga Kobe the King cyangwa se King Kobe, umwami Kobe. Abandi bakamwita Black Mamba, inshira y'umukara y'ubukana budasanzwe. Iri ni izina yahawe kubera igitinyiro cye mu kibuga,
cyane cyane igihe acigatiye umupira w'intoki arimo ashaka aho awunyuza ngo ajugunye mu gakangara. Yakoreshaga imbaraga n'amayeri bidasanzwe kandi akagira igitinyiro ku kibuga cya basketball. Aha niho havuye izina Black Mamba, inshira yirabura y'ubukana. Ubwo byamaraga gutangazwa yuko Kobe ahitanywe n'impanuka, Adam Silver, komiseri mukuru wa NBA, yagize ati umuryango mugari wa NBA utewe intimba idasanzwe n'urupfu rwa Kobe Bryant n'umukobwa we Gianna. Mu myaka 20 y'umukino, Kobe yatweretse iby'ingenzi ku mpano ye y'igitangaza. Yamurikiye umubumbe wose inyota yo gushaka gutsinda no kuba umutsinzi. Yari umuntu udasanzwe, ni umukinnyi w'akataraboneka amateka ya NBA yagize. Azibukwa mu bihe byose by'ahazaza h'umukino wa basketball kandi azagomba kuba indorerwamo ireberwamo n'ibiragano byose ibiriho n'ibizaza nk'umuntu w'icyitegererezo kimwe n'umukobwa we Gianna. Imana ibakire. Ubuzima bwa Kobe nk'umuntu butangira muri Philadelphia, umujyi w'amateka kandi munini muri leta ya Pennsylvania. Uyu mugabo w'uruhu rwirabura ntabwo yari muremure cyane ugereranyije n'abandi bakina basketball, kuko ataragejeje kuri metero 2 mu gihe abandi usanga hari n'abazirenza. Yareshyaga na metero 1 na santimetero 98, ariko yasimbukaga nk'umutubu kuko yajyaga kujugunya umupira mu gakangara yirohaga mu kirere abantu bakamushaka bakamubura. Yasumbaga kure benshi mu barebare muri NBA bareshya n'uruhabuzo. Sumubyala Joe Bryant yari kirangire muri basketball mu myaka myinshi ishize, ndetse ubu ngubu ni umutoza ariko atangiye gusaza. Kobe ni umwe mu bana batatu Joe yabyaye, akaba ari nawe muhungu wenyine kuko abandi babiri ni abakobwa. Kubera kuvuka akina basketball, Kobe yabyirutse afite ishyushyu ryo gutera ikirenge mu cyase, yumva ko ashobora no kuzarenga ibigwi by'uwamubyaye. Mu myaka ye mito, Kobe Bryant ntabwo yahise ahirwa no kujya gukina basketball, kuko kubera ibijyanye n'amashuri n'ahantu yagendaga yiga, yaje kwisanga akina umupira w'amaguru, ndetse ababyeyi be baraziguruka babona yuko azaba umukinnyi w'ikirangire mu mupira w'amaguru, akagira ikirenge mu cya Pele na Diego Armando Maradona, kuko ku myaka 11 yari yaratangiye kurambagizwa n'abashinzwe impano zikizamuka mu ikipe ya AC Milan mu Butaliyani. Ngo yari agasore k'imbaraga n'umwete kandi gashabutse cyane kagaragaza ubuhanga mu kibuga umupira w'amaguru. Gusa muri iki gihe yakinaga imikino yombi, kuko basket yo yayitangiye rwose akiri mutoya ku myaka 3 akina udupira tw'abana, ndetse n'imikino ye bya bindi bita jeu video, yikinaraga jeu video za basketball. Igihe Kobe yimurirwaga mu ishuri rya Reggio Emilia, nibwo yatangiye kugabanya iby'umupira w'amaguru ndetse hafi kubireka burundu. Umutima we wose n'ubwenge abirundurira muri basketball. Mu gihe cy'impeshyi, Kobe yari umwe mu bana bitabira imikino y'abana baturutse imihanda yose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngo yarakinaga kakahava. Ubwo Kobe yaratangiye amashuri yisumbuye, yatangiye gukina basketball mu gikundi cy'abandi bana batoranyijwe mu gihugu hose ngo bashyirwe hamwe bacurwemo abakinnyi beza bejo hazaza. Kobe Bryant wari umwe muri aba bana, nuko yatangiye gutyazwa. Umwaka wa mbere ntabwo ibintu byamugendekeye neza. Yari umwe mu bana bafite impuzandengo y'amanota make cyane muri basketball, ndetse abashinzwe imikino y'abana bashatse kumwirukana, ariko bamuha andi mahirwe y'undi mwaka umwe wakurikiyeho. Muri uwo mwaka wakurikiyeho ku mahirwe ya Kobe Bryant, yarakoze bidasanzwe. Umwaka warangiye ari umwe mu bana bakoresha neza igihagararo cyabo ku mpuzandengo y'amanota 71. Aba n'umwe mu bana batanze imipira myinshi kuri bagenzi babo, imipira ahitaga iterekwa mu gakangara ako kanya. Mu mwaka wa gatatu y'imikino y'abana, Kobe yabaye umukinnyi mwiza muri leta ya Pennsylvania yose, ahita ashyirwa ku rutonde rw'abakinnyi bashobora kuvamo abazajya gukina mu cyiciro cya 4 muri Amerika. Amakipe akomeye nka Duke, Michigan, North Carolina na Villanova zatangiye kumuhigisha uruhindu kugira ngo aze kuzikinira. Mu 1995 mu marushanwa y'abana yateguwe na Adidas, Kobe yahembwe nka MVP, bituma izina rye rijya mu ndorerwamo z'abashinzwe kugura abakinnyi muri NBA. Mu mwaka w'1996, Kobe yabaye umwe mu bakinnyi bakirwa ku byitwa draft, ni ukuvuga abakinnyi bashobora kugeragezwa bakajya gukina mu cyiciro cya mbere muri NBA. Ahita nimukira i Los Angeles kugira ngo agerageze amahirwe y'ubuzima bushya muri NBA. Imikinire ye yagereranywaga n'iy'ibirangirire nka Larry Drew, Michael Cooper n'abandi, maze uburyo ikiganza cy'igicigatira balo bikundwa cyane na Jerry West wari umutoza. Yiyemeza kumugeza ku rwego rw'umukinnyi mwiza. Muri Los Angeles Lakers muri iki gihe bari bafite ikibazo cy'umukinnyi wari gusimbura Vlak Divac, wari umaze gusezera kubera izabukuru, kandi nta mafaranga ikipe yari ifite yo kugura abakinnyi b'ibirangirire kandi bahenze. Amahitamo ya mbere yari yo kuzana Shaquille O'Neal, wari ku isoko ariko ameze nk'uwigurisha ku giciro kingana na 0. Bivuze yuko Los Angeles Lakers nta mafaranga agomba kumutangaho. Cyakora andi mahirwe ya kabiri yari yo kuzana umwana w'umuvubuka
Kobe Bryant. Abashinzwe kugura abakinnyi muri Los Angeles Lakers basanze ntacyo bitwaye yuko O'Neal yaza ariko na Kobe Bryant agahabwa amahirwe ngo azabakinire bazamura urwego rw'ikipe. Ni nako byagenze kuko aba bombi bamaze kugera mu ikipe, Los Angeles Lakers yarongeye izamura urwego itwara ibikombe bitatu byikurikiranya bya NBA muri 2001 no muri 2002. Gusa ngo ntazibanya zidakomana amahembe kandi hari abantu baburunturuntu. Kutumvikana kw'abo bakinnyi bombi Kobe Bryant na Shaquille O'Neal muri 2004 byatumye O'Neal yerekeza muri Miami Heat kuko yarananiwe gukinana neza na Kobe Bryant, hanyuma Bryant asigara muri iyi kipe ari kizigenza. Cyakora nyuma y'ibihumbi 2004 imyaka ibiri yakurikiyeho ntabwo byongeye kugenda neza kuri Kobe Bryant kuko abantu batandukanye barimo abasifuzi, abatoza n'abandi bashinzwe iby'umupira wa basketball muri Amerika batangiye kuvuga yuko ari umukinnyi udashobotse. Mu gitabo cyitwa The Last Season, A Team in a Search of Its Soul cyanditswe na Phil Jackson wakinye basket ku rwego rwo hejuru muri Amerika, yavuze yuko Kobe yageze aho ngaho aba umuntu udashobotse, utumvikana n'abatoza ndetse ushwana n'abasifuzi buri kanya mu kibuga, usiba imyitozo kandi utakigaragaza umutima wo gukunda bagenzi be mu kibuga. Ibi ngo ni nabyo byatumye Tamjanovic wahoze atoza Lakers asezera ku kazi ke ko gutoza, asiga Kobe Bryant muri iyi kipe. Ikipe isa n'igiye mu manegeka. Nyuma gato ariko ngo Kobe yongeye kwisubiraho, aba umukinnyi ukomeye kandi ugenderwaho na Los Angeles Lakers mu myaka yakurikiyeho, ku buryo umubumbe wamukuriye ingofero ubwo mu 2006 wenyine yatsindaga Toronto Raptors amanota 81, ahitaba uwa kabiri ukoze bene ibi ngibi, agacagayigo ko gutsinda wenyine ikipe imwe amanota menshi mu mateka NBA. Hamwe na Los Angeles Lakers, Kobe yafashije cyane iyi kipe kwegukana ibikombe 5 bya shampiyona, afasha iyi kipe kujya kuri za finals 7, naho muri 2008 aba umukinnyi mwiza wa NBA MVP. Yabaye kandi umukinnyi watsinze amanota menshi ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akina imikino ya All-Star Games inshuro 18. Ni ukuvuga imyaka 2 y'ubuzima bwe muri NBA niyo yonyine atagaragaye mu mikino ya All-Star Games ikurikirwa na benshi ku isi. Muri iyi mikino ya All-Star Games inshuro enye zose Kobe yaba umukinnyi wa MVP w'iyi mikino. Bitangaza abantu cyane ubwo muri 2009 yabaga MVP agaherezwa igihembo na Shaquille O'Neal, batajyaga bacana uwaka, banatandukanye nabi cyane muri Los Angeles Lakers. Benshi batangira kubona yuko ari intambwe ikomeye cyane y'ubwiyunge bw'aba star babiri ba NBA ubundi batacanaga uwaka. Mu myaka 15 yose Kobe Bryant yatoranywaga nk'umwe mu bakinnyi beza ba NBA, hateranyijwe abakinnyi bose beza bakinye All-Star Games, nawe inshuro 34 yambitswe ikamba ry'umukinnyi mwiza w'ukwezi muri NBA. Urupfu rwa Kobe Bryant rwababaje aboroheje n'abakomeye ku mubumbe ndetse rutuma amatama ya benshi atembaho amarira. Uretse isi ya basketball, ibindi birangira nabyo byamwunamiye bimuvuga ibigwi. Muri abo harimo umuririmbyi Mariah Carey wavuze ati umutima wanjye urababaye bidasanzwe ku bwa Kobe. Leonardo DiCaprio yanditse kuri Twitter ye ati Kobe ni umuntu munini cyane no kurusha ubuzima, yaba we nabo bapfanye baruhukire mu mahoro. Barack Obama wahoze ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika wanavuze yuko ari inshuti ikomeye cyane ya Kobe, yagize ati Kobe yari umunyabigwi. Nibyo ni umunyabigwi kandi yakoze ibikwiye mu gihe cyari cyo. Twababaye bikomeye, yewe na Michelle tumwifurije kuruhuka mu mahoro. Abandi nka Ellen DeGeneres, Justin Bieber, Kylie Jenner, John Legend, The Rock, Kanye West, Jamie Foxx, Demi Lovato, Gigi Hadid, Trevor Noah, Kevin Hart n'ibindi birangirire ku mubumbe byunamiye Kobe Bryant n'umukobwa we n'abandi bapfiriye mu mpanuka y'indege. Mu birori byo gutanga ibihembo bya Grammy Awards muri Amerika, ibihumbi by'abafana b'umuziki bari buzuye inyubako ya Staples Center i Los Angeles mu mujyi Kobe Bryant atuyemo yanakoreyemo ibigwi mu buzima bwe bwose. Bahagaritse gutanga ibihembo akanya gatoya, bose bacurika imitwe barira Kobe. Grammy Awards z'uyu mwaka zabaye nk'iziturwa Kobe Bryant. Gayle King, Bebe Rexha na Alicia Keys bari bayoboye ibi birori, bavuze bike mu bigwi by'ubuzima bwe. Inyubako yose iririra Kobe. Alicia Keys yagize ati twese tubabajwe bidasanzwe na Kobe watuvuyemo kandi imitima yacu izahora imwibuka. Mu makipe menshi ya basketball muri Amerika no ku isi, nimero 24 yaranze ubuzima bwa Kobe Bryant muri Los Angeles Lakers ubu yamanitswe. Abandi bahisemo kuyambara mu mugongo nk'ikipe yose ngo bibe icyubahiro kuri Kobe Bryant. Kobe yari yarabyaye abana 4, Gianna Maria Honore Bryant wari ubuheta bwe bapfanye mu mpanuka. Hasigaye abana 3 barimo imfura ye Natalia Diamante Bryant
Bianca Bella Bryant ubu ufite imyaka 3 n'agahererezi ke asize gafite amezi 7 gusa kitwa Capri Kobe Bryant, asiga Vanessa Lane Bryant nyina w'abo bana usanzwe ari umubyinnyi n'umunyamideli ubaye umupfakazi. Imana yakire mu mahoro Kobe Bryant.